Nihang Karbi Anglong Duaramla Consensi Kaparlo Borkok Lar Size Marti Propose Cooperative Lem Saya Himpen Kang Pupon. Bangso Sai Hem Kang Pupon Iem Kambura Kiling Lapen Iem Prabha Chandro Taro Alang Libang Hiniai Hin Pensi Bangso Sai Hem Ing Pupon no. Bangso Ajay Mek Along Aluhi Aman Peng Pen Nangkachetong Dun Duaramla Mandor President Khorsing Be Lapen Babu Singh Teron Chairman Lapen Cargo Rongpi Secretary Lapen Penang An Kethe Kiding Atum Chetong Dun. Bangso Hem Kang Pupon Mate Bangso Ajay Mek Along Ason Munit Atum Kachoklem Pen Kosonsi Ale Kelong Pon Jimau Bangso Alam Sitame Chethan Pon. Bangso Amai Ing Samjin Pen Pachun Pon Lo Bothalang So Pen Khoya Tiso Tidolai. Nang men tok tan ko yu ame ke thebe wat ko kong thai ke prang ko lagi du ang bong sa hem do chitim chit lo ko ito hiri de first donor member ini dulu laka cooperative loan society yang first donor member ini dulu sampai saat ini kita kurang selalu di dulu lapan shareholder ta agency shareholder ini masih dulu bertanya sama pen adun tu bangko boleh kita rapor bangke apa activities society lo kaji tur arah alon di ikut gimana kan kita naik ko pakai kapre activities termako lasi datang awal bersama baru kapatu culture sports culture jadi ada physically mentally and personal development of the sports culture of the school mini stadium bonai le kita sebagai kesatuan lada tur cooperative society apa bari menjalankan pencegahan Banon dua ajarnya lapen secretary roti sambungan kamu dulu adalah members sebelum answer kalau untuk misal dalam masalah itu kita hati awalnya alias sabda sebelum kita bertanya kalau kalau itu lambang soal dari cooperative dan society member amian jenam lo lambang soal jenam deh api di tadi waktu mengalami oh langsung pulau tadi lah langsung society dan party lo ada kayak kapre isi activities untuk demo. Lakukan ini firman aku kalau orang mesti bawa mesti ada kayak children park si pemain bola itu. Nehan lo kali nili propose lo rara tu nanti lo langsung kasi pilihan kita lihat semang lewat lo. Support ini aku godaun orang afrang ini yang apalagi kerja lo. Sampai lah prosi group atau boleh hire itu council pengelola group department cooperative society pengelola prosi group by council boss pengelola group ini proposal per apa kemarin IM Raju Kiswar kami dan CM Sar department prosi group apa hire atau boleh CM Sar sewa naik dulu. Dan langsung terus ini langsung target department benar tu lak 3 kilo bersebut. Setelah kita ada di Norway, masih non next budget pilih budget apa? Budget asal kasih sah job kecil lo, budget lo, masih pilih budget lo pen, ini tu dia pakai, kami bukan kucing bayar lo. Ini lah bangsa kampung pon nama bang. Ini masuk kampung mana lagi? Mana godaun lo? Isi bangnya lo dah. Office building dot arah kunci kecil lo. Lapan namanya office building bangket. Kono 14 lakhs lapen sini isi asengson la sinon si kang puluh lapen te bangke ladak sang kibia dimre nason kibia dimre tol semua kibia dimre asla godon ke bangke asengson Ini bangke kapor kimiar ni lo Bhoksong Cooperative Lem Society afrang ke Bhoksong Bajar adung Tikoinot sedulo hada bangke kaprek
মানে চিলড্রেন পার্ক somar ke ju edim ta kenang sot monon din ke pusi kadu we che kroi sar ma hada ke children park ke kim jipu ci sik si ladak bang cooperative lem society pen kena madi maklong kedung du tak si lembang nang siplo pen pinaan aning kana frang pen samila cooperative lem society department pen sami dak go down nang sengson lo go down tang pi pinya bang aku langsung office building pulo office building bang ke iltum ia makahai kiling makahai si bang sinain pulo nengarong nonil tumta kasi mo prang dak kedor di kipling player son do ulang pose dak lemson pachini ponlo lagi nili penceng lo department ia makahai kadu iltum citura pesi dak kedor di kenang sora hormuan iltum kipling ponto